اسپاس بوما دناوره فی هوالان بپروبام مینا قازو خلنگان دیگریم سرکندام و زناران دیگریم لدشتوام بانیان من بدیتا ارچیام و زازانان دیگریم سرکندام و زناران دیگریم لدشتوام بانیان من بدیتا ارچیام و زازانان قلد فرن لعسماني بلن شيق افتيه رف رف وتأسر من بايكي صار درد كرج دلمن كله كدر درد كرج هستي من دقريام سركندام وزناران دقريام لدشتوام بانيان من بديتا ارچيام وزوزانان دیگریم سرکندام و زناران دیگریم لدشتوام بانیان من بدیتا افچیام و زازانان دیگریم سرکندام و زناران دیگریم لدشتوام بانیان من بدیتا افچیام و زازانان گلک سپاس بکنم گلک سپاس برای مهمانین هجا و تماشاوانین برومت ام وی هفتیجی مهمان مالا ونه لی مهمانه که منا گلک برومت هنرمنده که جین هدیه قرش داغ ایرو مهمانین منه و از وی به هفره مهمانین مالا ونه بله هدیه قرش داغی تی گلکی بخیر و خوشی سر سر چاوات هاتی برنامه رنگین هنری ناف خیره دا به اونجی بخیر و خوشی هاتنه سپاس کم چاوات چه گلو کارو باره موزیک هدیه قرش داغی براستی جی ام گلکی پی کیف خوش بود ولو بدنگه تا بصوتات تا و بدفوقات تا از بیجم قرش داغی یعنی ویران شهر باجار رحای که ام هنگ اری ام تناس دکن اول هدیه لیک ام دخوازم ولو تماشاوانین مجی هدیه قرش داغی ولو جنیز ایدی ناس بکن که ام هدیه قرش داغی خواه بده ناس کرده سپاس کم بله شخوه که تجی گوتش قرش داغی ما جویران شعری مکاری هنری دست بکریه بله او نیزی 7 ساله از به نوانده چندی داد خبتم تایبتی بالا مل سر دنگ بیجیه دنگ بیجی شخوه تشتکی از خطی داده بینم چنده خطی داده بینم بسالای شبرکو از جنبم مالبات جفاق هنکتش شبوی من نخواست بکاری بکم او تایبت مندیه از بیجم ویران شهر براستی جی یعنی هنک لگور از بیجم وان جیندن هنک بهتر زحمت تره از بیجم تایبت مندین و تتخوازی بمره پار بکه بله یعنی تایبتی کاری من یه دنگ بیجیه شخوه اره جبرك از في كاري دكم كاري هنري كاري دنگ بيجي قالك زور زحمتي جي مدي
Mesela vak çi? وەک چا بێژم یا tu jinê bi aliyê dîn bi aliyê civakî û wekî dijî vê ev kar neke neraste tu vî karî dike jin gerek li mala xwe be jin gerek paş duwara da be ev kar ne ştera ye eyb e şerm e lê ev tiş teqez min ji xwe re nekir piskirêk ev tiştêk elê digeriyam ev qedexe ev tiştê ji bo min bû qedexe ez ev serkeftin bû ji bo min yani ev tiş min ji xwe re nekir derd min ji xwe re hertim yani el vê karî digeriyam yani min dixwast ez bikim tiştê min wenda kiribû ev kar bû asil Te di nava lêgerînekê erê ez ne ayne tişta ku tu lê digeriya huner bû. belê belê min gelek zehmetî dî lê min gelek ew kir yani berxwe da îro jî ez karê xwe dimeşînim di nav kar û xebatê xwe da me ev rastiya xwezayê ye mirov heta tebekî nebîne heta êşekê nebîne jî ser jî nakeve pêwîst mirov berxwe bide ez jî weke jinekê çiş destê min tê ez berxwe didim hîna jî zor û zehmetî heye pêwîst e mirov berxwe bide pêwîst e mirov ji xwe re azadiyê mînak ew bike bide berxwe berxwedanê bike îlaç yani di vî warî da ji bo min berxwedan dermanî herî rast e mirov berxwe nedewê bipelçixe wenda bibe û nava dîrokê da bihergehre Rast hevala diye beyan taybetî ez bêjim li herêma wêran şer Qereşdaxê rast yani ez bêjim hevalek jên ez bêjim di aliyê hunermendiyê de an jî dengbêjiyê de yani hîn ew derbêhtir hîn ew ez bêjim çerxa feodalîzmê hîn li wê derê hîn zêde ye hîn zêde ye ez bêjim bandora eşîr û ez bêjim wek ez meriv hinek de wirvetir herê yani hîn jî bi sîstemek wiha dê birêve birên lê ji bo ez bêjim tekoşereke liheng çeleng ku meriv garibê hîn bêhtir li ber xwe bide û garibê wê çandê bi dest bixe yani warwilo nehêsane bi taybetî ji bo hevaleke jin lê em te pîroz dikin yani bi rastî ev çend sale em li te guhdar dikin û em hunera te dişopînin bernameyên te em dişopînin bi rastî di gelek serkeftî heval hediye û di wî alî de em bi rastî jî meriv careke dî te pîroz bike meriv ne poşman e ji ber ku tekoşînek bê hempatê dê meşandin gelek tiştîn hene mesela ez bêjim em baş bi taybet em pê dizanin li hember we qazor û zehmetiyê we qal ez bêjim qeyd û benda jî tekoşînek rihek ez bêjim tu tê me meşandin baş heval hediye îro em ji axaftinê sohbetê bêhtir em dixwazin li wî dengê tê zîz û zelal em stranên te guhdar bikin ger ku tu jî temaşavanên me re stranê xwe te par ve bikî ez bawerim ev jî wê gelek pê kêfxweş bibe kerem ke Gündeki kız buktine ev gündacı hırabeye Gündeki kız buktine ev gündacı hırabeye
هاتم زری بربینم پیشی کتی زبستانه از درسیمش وداتمه کره زرا یک جکمه از درسیمش وداتمه کره زرا یک جکمه کار خودی کس نزانه جانی که من کاری خودی کس نزانه و از نصیب جانی که من کاری خودی کس نزانه و از نصیب جانی که من گلک سپاس هوال هدیه سپاس خوش مامۆستا هوال هدیه از بیجم نزدیکی 10 سالت که از بیجم دناو کاروبار چانده دی بله آنها جی خبات کارک نوان چانده مزوپوتامیا هنر خالبه دومینی گلو حیان ها از بیجم و یک آلبوم و یک از بیجم ستران و رولب تایبت ده چه کرنه آنجی هین حاضرین تا آماده کارین تا چه آستیدن ام خوازن وانج بگیره جغو حتی نکا و درفت چه نبو و شخص ستران ام یک دو دهنه از آماده کاریا ویدکم آلبوم هینا ما چه نکریه جبرگو درفت چه نبو جبرگو چانده مهات کردنش ویران شعری ام از بخوجی ایشات ماویتن خنجی ویجی همی خباتی چاندی هات قدخه کرن بچاو کرن چی بو لیل هم بری ویا جارجی ام کاری خو بردوام دکه لور نبو لوی دراوی ببه بوی هیوی از هاتم و بوی هیوی مگوز کارو خباتی خو بمشینم ریگا هنا آلبوم خلیبک تشتک ما چی نکریه یعنی آنهاش خو به تایبت از بیجم سر ویران شهر ولو سیستمک از بیجم پر دجوار یعنی دوی خطا بر سینور گشیده لیب تایبتی جی ویران شهر براستی جی یعنی سیستم پر ورلو خطر لسر تیمشاندن ام شو بینن ام بینن هری داوی تدیدش خو او مالین من چانده از بیجم او سازی دزگین حمید آج عالی سیستمی و هاتن دور پیش گرن هاتن گرتن گلک هوار هاتن بنچاف کرن دویالی ده لی با آواکی از بیجم چی یعنی برخوردانی کی هیا هیزک کی هیا دیسا یعنی او هیزا کجا کدی خلاف کوم بکن و او بردوامیا و چاندی از باورم یعنی دیسا لباتک خباتک پرخورد کی هیا من هوار هدیه یعنی از بیجم جواره درویش و عدول یعنی دما کمره به اردنگاریت یعنی بیرا خو بیگمان یعنی سترانا درویشی که یعنی گرمه ده گلو دوی علی ده از باورم ده وسترانه جیت خوش تخوینی ام وسترانه گهدار بکن چاوه گلو چه دوست آن هین دور نگهاتیه بی نه دور هاتیه دور هاتیه ای باش نکا کردم که
وای دلال دلالم وای دلال وای دلال وزنمینم وزنمینم لالا درویشوی دلم سوار بوی در مالا بابم پر کره پیا بوی درویشی دلم ربنه سوار بود در مالا بابم پر کره پیا بوی خودی خراب که دسته مشاگره جغاره فینجانا هاتون و چوینا میوانا خاری نبو زمینم آخ مدید که چکا جیرانا خبره نفیرش ملادانی واخ دگو لیله پار کره ما تزانی دوره شدله تخیدی بر بمال بوی اوی گاوا چاویم مینا تاویا برفو بارانه شیز را خاری نبو زمینم واخ و زمینم و زمینم لالا دلالا دلالم وای دلال 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 وای دلال وزنمینم لالا درویشو درویشو لا رمالا بابم میواری درویشو برخال آور مالا بابم میوانی ازش دوره شدن خرادینم کلاوکی سوری خرسانی ازش دوره شدن خراج جیبکمی ها سورا بربرانی گاوا کاله بابم پیرادای کامن گوتن لیله پول کره کانی میها سورا بربرانی ازه بیجم کربونا شوانه ولاوی خلکه بو شبو باو باران بو چوله نانی گرا خواری آخه و زمینه و زمینم لالا دلالا گلک سپاس سپاس مامۆستایش خۆ بەندێک وێ هەیە لێ درێژ دەبێ نە کورتاسی بەند خوێند بڕاستیژی تە gelek xwe mesela ev stiran me gelek hunermenda me guhdar kiriye
لبلی یعنی حستک دین از بیشم به آوازک دین به قرقک دین گلک سپاس براستی چی پر خوش باش بوم مامۆستا سپاس کن مامۆستا ئەنگیجی براستی پر یعنی أخي کدات خودت بله. براستی دوی برنامه مده گلک هنم گلک سپاس کن هوان ئەنگین دست و پێ دەساغ بێ هەوالا دیە کنێک ماڵ گەلو پێشە ڕۆژێ هەوالا دیە وێ دخوازێ چ بکە ئەس بێژم وێ بدەنگ بێژی وەرولۆ وی تارزێ خۆی بەردەوام کی ئان تژی ببوریم وەک وان هونەرمەندێ مێندن عالیە مۆدەرنیتەیە دە تێ هەنێک تێ چ بکە ئەس دخوازم هەنێک دویال ئەم دە گۆهدار بکەن يعني بخوادي از تشتي فكرم يعني هنر ji ber çi min bibûre hevala dê ji ber çi min pirsî gelek hunermendên me hene ya dibê nabe yanî divê hinek ez bêjim ew amûrên rojava batî dibêjin ya Evet. Ewropî divê hinek wan amûra meriv tevlî muzîka xwe bike meriv hinek modern bê yanî meriv hinek modern bê di aliyê cil û bergan de di aliyê cîk û meriv lê derkeve hinek di wî alî de yanî ez nizanim yani huner duwan ciya da duwan tişta da ava dibê an huner an hat tişta ku mesele ez bêjim bi tamburekî û were wilo xweş ne wilo tehmek jê tê bêhnik jê tê ramanek yani hestin tê de hene tu çi dibêje gelo Ya, wek şu hunermendekî ev rastiyek yani em çi qasî çerxa felekê doş bibin em ê vegere ser koka xwe çi qasî em amûrî cûdan têxin nav xwe em çi qasîn li tiştên jor bigerin em ê vegere ser esas çanda xwe hunera xwe çanda xweza yani ji xwe îro meriv mêze dike bi rastî jî ser hunera Kurdî gelek însan xwe jiyan dike yani ne taybetî hunermendî bi me re dixebite yani ser hunera Kurdî ne tiştekî wisa belovala ye ne tiştekî wqa bê qîmete yani sebak îro em bigê ji vê astê sebak îro ev strana bê xwendin sebak ev civaka wa çê bibe gelek Çiqa însan bedel çiqa çiqas ket danin degerdanin pêwîst e merî ew degerana ji bîr neke gorî wa degerana merî nexê xwe tim bi bîr bînin û merî wan jiyan bikin yani ji xwe hêst önemlî ye herî esas mere hêzê xwenda bikin merî dûgiyê xwenda bikin mere her tiştê xwe wenda dike yani ji xwe mirov gerek berê li xwe bifikire îro zarokê me pêşa roja me bi rastî tê tarî kirin çand û hunera me îro ez dinirim ciwanê dengbêj qet tune ye tune rast yani ez xwe weke jinek ez bêjim ez çawa karim jinek dû wisa weke xwe têxim nav xebata ez çi qas karim xwe bigêjînin ew kesê ku ez nigam bigêjimê çi qasî karim dengbêjiyê pêş bixînim yani di vir de hîna jî kemasiyê me pir e hîna jî ez nabêjim ez dengbêjim bi rastî jî yani gelekî ket dane hene yani pêwîst em hemî hunermend destê xwe di wijdanê xwe ke yani huner ne bi milkane ne bi erdane ne bi dinyî ne bi perayî yani bi rastî jî tiştekî wijdanê îro tu çi bivî gelî tê wiya jî biçine tê wiya jî hilde yani pêwîst e em li xwe vegerin em li rastiya xwe bibînin huner rastî jî heqîqetê yani yekî bifikire heqîqete rastî ye îro li ser evîndariyê tu ji kesekê hez dike tu gorê wê rastiya dilê xwe tu ser stranekê dibêjî min stran derwêş çi hezkirina dilê xwe hebû divê stranê de şerek heye hunerek heye berxwedanek heye yani heqîqet e pêwîst e merî vê heqîqetê xwedî derkeve vê heqîqetê yani bi awayekî entel belanek heye ger ku em ê zanibe em ê çanda xwe wenda nekise em ê tiştê cûdan têxinê ama wa xuyayeke em özentî yani em xwe dişibihînin Evet. yani em dixwazin xwe bişîbihînin Bele. çanda hinek ya meriv ji her çandê sûd werdigire heval hediye ew tiştekî dine meriv amûra jî tevlîd ke lê meriv hîn bêhtir çanda xwe esas dikire yani çawa gavanên te gotiye mesela meriv çi dibe bila be divê meriv vegere ser koka xwe ew giya ser koka xwe şîn dide Bele. ha divê em bêhtir xwe çanda xwe yani çanda xwe resan Naskirin çanda bide. xwe em bêjim orjînala wê ava resen meriv esas bigire û li ser wê meriv çi qas karibe dewlemend bike çi qas karibe xweş bike bi cîhanê bi wan netewên din tu bidê godarkirin tu bidê naskirin û tu bidê hezkirin ev pêwira me hunermendaya lê me gotiya hinek jî hene dibêjin hunermendî pîvanek wê heye divê ez bêjim şekl û şemal de xweş bihandina hineka da an jî çend amûrên din an jî di cil û bergan de
یا کو ام رخنه دکن یا کو ام ناعجبین اوه امی رخنه دکن باشه حوال هدیه ام والله استرانه تا تیر نابن باز کمام است خیلی هم در واسی استرانه که دیجی ببین Aklımın vakıfçı dünyaya Kürdistan bündesi düşmün daye Malum ülkeme eşgal keremaya Bekti dünyayı ronemaya Malum ülkeme eşgal keremaya Bekti dünyayı Dayı devrane, babu devrane Sozu karari, felegi kane Rojnelme roje, şevnelme şeve Derdi milleti kırda gırane Rojnelme roje, şevnelme şeve Derdi milleti kırdagırane Ey aklımın vakıfçı dünyaya Kürdistan bündesi düşmün daye Malum ülkeme eşgal keremaya Bekti dünyayı ronemaya Malum ülkeme eşgal keremaya Bekti dünyayı ronemaya Ey aklımın vakıfçı dünyaya Kürdistan bündesi düşmün daye Malum ülkeme eşgal keremaya Bekti dünyayı ronemaya Malum ülkeme eşgal keremaya Bekti dünyayı ronemaya Brastici bekti dünya nemaya گلک سپاس حوال هدیه ساعتات صد جاری خوش براستی استرانین تا پر خوش یعنی خوازی ev nefşe kube bvan strana mezin bubiya خوازی آوازی از بیشم دوی عالیه از بیشم کلاسیک ده دوی عالیه حس کردن موزیک ده خوازی بوان برهمه خناس بکران بوان برهمن برومت از بیشم و بردوامی چه بو بیانه که مخابن یعنی او نوشه کتیم مخابن یعنی استیتونه نوصل yani heste de tüneye, ramante de tüneye, az bejim meriv var bulu tişteki ku meriv çava boyak bike rupoş bike bulu var bulu posta ki meriv le bike u az bejim var bulu kostüme ki meriv le bike u pişti demek ki meriv le breni u pişti saate ki tuan postivi uan kostümevi u dije bike var bulu tişteki ku betam بحث کردن وارولو یعنی بام بر بوی و ام دیچن لی دوی ام چی بکن وک هنرمند وک پیشنگی ادریم به جواکی وک هنرمند کی به جواکی تقاس باره ما گرانه دوی ام ویالی دا
ام شەو و ڕۆژا خوا بێخنە یەک و ئەم کاربن هین بهتر وان سترانên xwe vê çanda xwe em wê ev nivşêk û bê meriv bidê hez kirin bê bidê guhdar kirin teşvîk bike meriv bikişînê divê em çi bikin heval hediye Ya wala ji xwe ev weke rexnakê merekane bêjî yani merî ji ruhê kapîtalîzmê dûrkeve merî vegere çanda xwe hunera xwe yani merî Kurdî bifikire Kurdî lêke Kurdî biaqefe ji xwe merî heqîqî Kurdî yani bi rastî jî yani hunera ku nodî de dihat kirin îro em hesretin bi rastî jî di amûrvanê ew dengê wan ew amûrê lê dixistin hêz têda bû hezkirin têda bû yên nuka ji xwe guhdar jî nak yani her tişt bî fîber teknolojî yani huner bûye tiştekî erzan qîmet nemaye yani ber asta qedandinê li gor hineka li gor nêrîna hineka yani merî bûlo bi giştî nebêjî li gor nêrîn û ez bêjim ramanên hineka yani berê keremke yani pêwîst e bi rastî jî merî li ser çand û hunera xwe zeh bifikire mirov diha çixwazkare dewlemend bike wek te got merî çixwazkare bi gel naskirin bide yani hunera Kurdî yekî naz neke yekî stranekê ji şakiro gudar neke yan ji min gudar bike bê dengbêjî neviyaye yani pêwîst e merî bi qaynaxa wî de ew stran analîz bike kî dixwîne kê gotiye yani gava ku merî civakekê derekê xwen gerek bê işte dengbêjî viyaye yan jî huner viyaye senaet viyaye yani pêwîst e merî ji dil bike yani yani ji bo berjevendiyê xwe ji bo menfaeta dinyayê yani dibêje ew ruhê popülîzmê ew tiştan gere mere ser xwe bavêjî yani bi rastî jî tiştî herî orjinal herî xweza daha xweşe tema xwe merî vegerê mala xwe belê belê vegere çanda xwe vegere hunera xwe heval hediye em straneke dijî ji te guhdar bikin gel çê dibim mamoste me î bibûrêne îro me gelekî me tu betilan dê heyra em çi bikin tişina mamoste keremke şirinamın verevamın şirinamın ez bir halim verevamın ku düşman baver nakina edit namın pişti ezmirim tukatine geşinamın şirinamın verevamın halim verevamın ku düşman baver nakina edit namın pişti ezmirim tukatine geşinamın Çavreşamın çarenine Çavreşamın avacegerim derduhine Sebebamın evdilim bot evine Her tembe havaru gazının aline Şirinamın verevamın halim verevamın ku düşman baver nakina edit namın pişti ezmirim tukatne geşinamın şirinamın verevamın şirinamın ez
düşmen baver nakina edit name Pişti azmirim tüket nekeşiname Gelek spas, gelek Spas spas. خوش مامۆستا. براستی جی مگوتیا افستران یعنی مرف پر ورولو آواکی پر دلخوش و شاد دکه آواکی جی مرف پر حستیار جی دکه سرانه که نزاتن شو. هر راسته هوا هدیه از باورم ام هیدی مخابن ام هاتن داویا برنامه خواه تشتکی کود بیجی تشت پیامه که کود راکینه تماشاوانین مره آنجی تشتکی کود بیجی هبه کرم که بله هي براستي برتشتيه ام بيجي حتى سبينا قد الشقه راسته يعني براستي وك جنكي وك خبات كرك ناوندا چاندي بيويست تتشت هيزا منش كندينه لهم بري همي ظلم زورداري ام برخو بدن ام هنر اخو خردكن چاندا خو پیشخینن شخو هیوی ما گلک مزنن آرمانجا ما پر يعني پیشاروش لبندا می لبندا زاروک می لبندا او تشتيك ام دخوازن مي بيجيشن تتش گرك هيزا منش كندينه و ام لهف دخوادي دركبن ام هفالي منين ام ناگيجن وان هفالي منين ام زارن يتنگوان هي ام وان درخن هولي براستيجي ام نوان خوادي دركبن استشتي ببيجن واناي آزادي بنداميه باشه هوا هدیه براستی جی جبایی کت امنش کندن تو بوی مهوانه مثلا برنامه رنگین هنری براستی ام گلک سپاست که و ام دیجیانا تیا هنری ده ام سرکفتنش دو جان خوازن هیوی دارم و ام بهیوینه کو پیش روزا تا بکریه و تقاز وقت جی گوتی اجی دوباره بکم تقاز او حستین او هیوین کو ام بر ببینه گلک نیزه ندوره ما مستعدیم ام گلک سپاس که جبوی کدو امکاتجی و جبوی حوالین کامرامان جی از بیشتر پیش کامرا کدک پر خورد یعنی قهرام حمیه او حوالین پیش تکنیک کامرا ام سپاسیا خوشوارج دکن ولی میوانم هیجا و برومت ام به هفته جی گهاتن داویا برنامه خو حیانی برنامه کدی برنگه کدی به مهوانه کدین به هنرمنده کدین امیدی سبب مهوان مالا و حیانی هفته کدی من خیر خوشیده دم باش و بسترانه که خوش حوال هدیه ام داوید برنامه خوابینه کرم شبك نبي شبيد على دقيران يا خويدا شبك نبي شبيد على دقيران يا خويدا دستي خدا دستي من لابرون يا هيبدا دستي خدا دستي من لابرون يا هيبدا لو بردم لو بردم لو دستي من بردم نفضلم كله درده لولا ورستي من برده ابينام كله درده لولا ورستي من برده لو برده منتدب وحوزي قلام سباني روي باران منتدب وباخشي قلام سباني روي باران دستي خدا دستي من لاقشن كت يا قهران دستي خدا دستي من لاقشن كت يا قهران لو برده لو برده لو دستي من برده Evinam kullu derde lola o deste min berdem Navdilim kullu derde lola o deste min berdem Lo berde, lo berde, la o deste
Av dilim kullu derde lo 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 destimi berde lo berde lo berde na na